ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2010-2018 ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤक ꯒ꯭रोथ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯤꯟꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯗꯀꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯥꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ngasi tidim line da gari ka hena chinbana maram oiraga lambi da atat awok tawriba singda aduki matik chawna akaiba oibata natana ana ayek athu akai chatliba singda apanba oiki Central Government की मीटिंग मखादा Ministry of Minority Affairs ना Prime Minister 15-point program की मनुंग चन्ना पाइखतलीबा minority community सिंगी चखत थौरांगी स्कीम सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा Prime Minister Jan Vikas Yojana asi MLA bureaucrat officer amadi political leader singa logtuna daga sendan fam oiri haina Manipur Maitai Pangan Welfare Organization MMWO ogi maikai degi fongdorakli MMWO ona thadorakpa cherolamada scheme asi guideline gi matung inna niyom chumna implement tawrabra scheme asi gi development work project sing guideline fulfill tawraga minority community singi needful oiba hiram singda paikhat piram labadi chakhat khongthangda achoba mai pakpa ama puraklambasu yai adubu laibak thibadi scheme asi guideline gi wangmada angam athau singi apambada project sing paikhatlakpa development work sing asibu minority concentration area su nattaba project asigi kanabasu minority community singna fangba mafam su oidaba mafam singda paikhatpana scheme asi manipur dadi leitabaga chap manare maramaduna government of manipur gi administrative committee na PMJVK gi project sing asi valley based minority concentration area da nattaba semjin sajinba project kayada yumpham oiraga makha tana program asigi project sing paikhatlaklabadi miyamga khutsam naraga haurakpa ihaugi amang atong governor of manipur amadi chief secretary na pujagadabani haina cherolasina makhatari Moirangkhom makha loklaubungda leiba Sri Radha Mandan Mohanji gi nauna sadokpa mandop amadi nauna semjinba laisang amadi walausang speaker thokchom setebratana ngasi hangdokre sangabaga mari leinana pangthokpa puja amadi atai thoram sing speaker thokchom setebratasu sarukyaki laisang amadi walausang nauna semjinduna masak Fazanaba amadi phibam sokna lairaklaba mandop nauna sadokpada leikaigi miyamgi maikaidagi speaker bu tawbimal khangba udlakli Krisi Vigyan Kendra Thaubalna Mafam Kayada Pangthoknabagum Kisan Diwas 2025 Farmers Day gi thoram ngasi KVK Thaubal gi campus ta pangthokre Viksit Vara 2047 the role of FPOs in globalizing Indian agriculture haiba theme da pangthokiba thoramaduda District Agriculture Officer Thaubal TH Joy Prakash Thaubal Municipal Council Ward number 9 gi caretaker Councillor W
Ibo Chauba Amadi KVK Thawalgi Senior Scientist and Head in Charge Dr. KS Premlata Debina Athoiba Mithung Sing Oina Sarukyaki Thoramgi Mapung Oiba Sarukam Oina KVK Thawalgi Makada Leiriba Kakching Amadi Thawal District ki Khangatlaba Farmer Mangada Kudol Pot Piduna Pukning Thawgat Pagaloinana Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare of India Shivraj Singh Chauhana Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Viksit Bharat G Ramji Bill 2025 ki matangda Rajasthan address piriba thoram adu webcast ki kuthangda punna yengminaki amadi Ramji Bill 2025 ki matangda iwa leaflet chu farmers sing da yenthoki thoram aduda athoiba mitungi overall piraduna District Agriculture Officer Thawal TH Joy Prakash na Farmer Day gi maramda Pangthokpa kari maramdagi pangthokpa haukibano amadi levak asida lairiba tasengna farmer oizariba singidamak center government na pekhatliba thauram kaya gi matangda wafam kaya phongdoki Thasigi Tarikundagi Haudana Rajkumari Sanatombi Devi Vidyalaya Imphal campus ta Satharakiba School Asigi Kuntra Suba Annual Sports Meet Loisin Megi Thauram Ngasi School Asigi campus ta Pangthokre Thoramaduda Department of Youth Affairs and Sports YAS Government of Manipur Director Dr. Mayengbam Betona Athoiba Mitung Rajkumari Sanatombi Devi Vidyalaya Imphal Principal W Sardana Thoramapu Amadi Atai Maru Oiba Mioi Singna Akanaba Mitunglen Sing Oina Sarukyaki Hairiba Thoramadugi Manung Channa dance exercise demo yoga demonstration amadi martial arts demonstration na chingba performance singsu utki ngasigi annual sports meet loisin bagi thoram aduda athoiba mithunglen gi warol piraduna Department of Youth Affairs and Sport Government of Manipur gi Director Dr. Mayengbam Betona haikibada mairoi singna career khanba matamda mayamna khanaba sing adu khanbagi mahut mayamna pamnadaba adu khanbana hena thoidok hendokpa haibadu oigani loinana mina Hainei Haiduna Chatpagi Mahut Ngakpigani Mina Hainei Haiduna Chatpagi Mahut Isa na Hainaba Lambida Chatpana Henna Punsida Mai Pakpangamgani Haiba Wafam Sing Fongdoki Loinana School Asigi Mahairoi Singi Oina Chatarakiba Annual Sports Meets Aduda Makok Matang Tarakraba Mahairoi Singi Mafamda Youth Affairs and Sports Manipur gi Director Dr. Mayengbam Betona Mana Mathum Sing Kutchin Aduna Mahairoi Singbu Pukning Thawatki Mayamna supam pamdava sukhan khandava option do choose to be where you can rule, where you can be the authority. Goal see as a whole ye bukanda di yamwana phangane in Colombia, but if you start dividing it into smaller targets and objectives, targets man se bukanda no magi khaidor bukanda diksi yamu borna deva. My habit to like surrounding the later man salary habit to kind of Magi apamba portuga magi set to target to accomplish the kudingi magi temptation me amdo the sana reward on thoga bundle the udam never Lions Clubs of Thawal Siza Eye Care Foundation Langol Amadi Scarlet Eye Care Thawal Ketri Sanglen Ahubna Kutsam Naduna Nomagi Oina Lem Namit Layeng Bagi Camp Ama Ngasi Thawal Ketri Lekada Laiba Bright Foundation School da Pangthokre Lem na Layeng Bagi Camp Aduga Mari Lainana Lions Club of Thawal gi past President retired CMO Dr. Ketrimeyum Manglem Hai Lions Club International Asi in Kumja Lising Gamgatamapan Taratreta Hogdokibani Masigi Manungda in Kumja Lising Gamgatamapan Kun mga da pangthokiba convention namada club asigi member singda Helen Killerna Knights of the Blind oibiu haiki mahaki wafam adugi matung inna Lions Club na blindness control ama oina mid udabadagi ngakthoknaba mid pucheksinna sokhandana thamnabagi thabak thorom kaya pangthokduna lakli maramasina mid ki lens ta nunga changduna mid uraktaba amadi angang singda mid ubagi Pangal Swantarak Pasing screening Tawbagi Tabak Asi Chatabani, Mio Yankai Hana screening Tawkiba, Camp Aduda, Cataract Operation, Matau Tapasing Damakta, Lemna Operation, Pangtopagi Kudong Chaba Pigini Hainasu, Dr. Ketrimeyum Manglemna Fongdoki.
Thawal 𝐋𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐸 𝐁𝐫𝐸 ब्राइट फाउंडेशन स्कूल की निमित निनी चथगदबा 33 सुबा एनुअल डे अमदी महाइरोई सिंह आर्ट साइंस एग्जीबिशन याउना तोंगान बा अवार्ड सिंह येंथोकपगी थौरम ngasi स्कूल असिगी कैंपस ता महाइरोई सिंह उटपा मखल मथेल की थौरम कयागा लोइनना हौदोखरे चहीगी थौरम हौदोकपादुदा सब डिविजनल ऑफिसर SDO थौबाल अरविंद हांगलेम IAS ना अथोइबा मिथुंगलेन ब्राइट फाउंडेशन स्कूल की चेयरमैन कम प्रिंसिपल डॉक्टर जोई सिंह ओइनाम ना थौरम मपु अदुगा NIELIT इम्फाल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर युमनाम जयंत सिंह जोन 3 थौबाल की निंगोंबम राजेन सिंह ना अखनबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुकया की थौरम की सरुक अमा ओइना स्कूल असिगी महाइरोई सिंह की मॉडल सिंह उटपा एग्जीबिशन अमा सु ngasiगी अथोइबा मिथुंगलेन SDO थौबाल अरविंद हांगलेम ना हंगदोकी लोइनना तोंगान बा महाइरोई सिंह पुथोकबा आर्ट साइंस अमदी क्राफ्ट्स की मॉडल सिंह उटपा एग्जीबिशन अदुबु मिथुंगलेन सिंह ना कोइना चतुना येंगसिनकी स्कूल अदुगी चेयरमैन कम प्रिंसिपल डॉक्टर जोई सिंह ओइनामना थौरम अदुदा सरुक यारिबा सिंहबु तरामना ओकपा अमदी करिगिदमक चहीगी निमित हाइबा थौरम पांगथोकलिबनो हाइबगी मतंगदा नुंगी ओइबा वारोल थमकी Manipur State Cooperative Bank MSCB Thawal branch na silaga Wangjing GPL MPCS Limited Wangjing ki sanglenda ngasi sel tumlik na sizinabagi matangda miyam puna wakhal taminabagi thawram Financial Literacy Awareness Program pangthokpaga loinana National Farmers Day gi palan thoram su pangthokre thoram adugi manungchanna MSCB Thawal branch ki maikaidegi KCC gi laumi लोनी सिंगी मरक्तगी ख्वाइदगी थवाई याउना लोन सिंगतपा लोनी यांखै तरुकता लेंग्यान फी यान्दुना इकाई कुमनबु उतखी लोनी यांखै तरुक अदुगी मनुंगदा लोनी निफु मरीना प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी PEX GPL MPCS LTD सिंगनी अदुगा तरानी थोइना फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन FPC FPO सिंगनी ngasiगी थौरम अदुदा MSCB थौबालगी DGM के तरकेश्वरी देवी ब्रांच असिगी मैनेजर एन रामेश्वर सिंह लैसांगतेम GP की इंपीरियल आइस जुगिंद्रो तेंथा GP की M नवदीप ना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुकिया की इंडिया पुंबगी ओइना मिकोक थीबा अप्रैल की इंडिया पुंबगी ओइना मिकोक थीबा 2026 की अप्रैल दगी हौरगनी लाउथोकिबगा लोइनना मणिपुर की ओइनदी यामना चेक्सिनिंगाई ओइरे हाइना जॉइंट कमिटी opposing delimitation exercise in Manipur Kanglaipa की माइकेदगी फोंगदोरकली जॉइंट कमिटी opposing delimitation exercise in Manipur की माइकेदगी थादोरकपा चिरलमदा यूनियन कैबिनेट ना लेपाक असिगी मिकोक थीबगी थबक चथनबा अयाबा पीखरे मालेम की ख्वाइदगी चावबा स्टैटिकल एक्सरसाइज अमा ओइगदोरिबा मिकोक थीबगी थबक असि तांकक अनि थोकना हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस साइना पांगथोकनी हाइरी असिगुम्बा थबक असि कुमजा लिसिंग अनिगा कुंतरुक की अप्रैल थादगी हौरगा सेप्टेम्बर था फावबा पांगथोकनी पॉपुलेशन इनुमरेशन ना PE 2027 की फेब्रुआरी थादगी पांगथोकबा हौगनी हैना लाउथोकरे मतंग असिदा मणिपुर की ओइनदी हानदगी पंदुना लैरिबा सेमदोक्तबा सुंग्या याद्रबा कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अमगी अरानबा सेंसस रिपोर्ट लैरी अरानबा बोगस ओइबा रिपोर्ट अदु सेमदोक्तबना मरम ओइदुना मखा ताबा सेंसस रिपोर्ट अमता फोंगदोकपा ngamdana लैरिबनी कुमजा लिसिंग अनिगा 13 की ओइनसु पुथोक्तबा यादबगी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ओइना पुथोकलगा लैरिबनी कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अमगी सेंसस रिपोर्ट ता अचुम्बा नतबा मिसिंग मयाम अमा पंगपान द पंचिनबासिना मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट अहुम हाइबदी सेनापति उखरुल अमदी चंदेल की सब डिवीजन मापन हाइबदी माउमराम पाउमता पुरुल साइटू गंफाजोल चकपी करोंग मोरे माची चंदेल हेडक्वार्टर अमसुंग कासोम कुलेन हाइरिबा मफम सिंग असिगी सेंसस रिकॉर्ड अननेचुरल ओइबा एबनॉर्मल ओइबा इम्पॉसिबल मिराकुलस अमसुंग ह्यूमनली इम्पॉसिबल ओइबा ग्रोथ रेट नि मरमदुना NRC हाना अपडेट तौरबा मतुंगदा जनरल सेंसस नत्रगा अतोप तौबा याई मदुना तना असोइबा अरानबा कया असि सुमथोक्ट्रिङैदा सेंसस तिबा डिलिमिटेशन चिंगबा तौरबदी अचुम्बा खक ओइरोय अदुना मणिपुर की ओइना NRC हाना तौरबा मतुंगदा पुमनमक पांगथोकदबनी इंडिया गवर्नमेंट लौखलकलिबा इंडिया पुंबगी मिकोक थीबगी थौरांग असि विथहोल्ड तौगदबनी मियामगी खोलाव ताबीदना मियामगी इहौ लाकनबा सिनबिरोइदबनी हाइना चेरोलिसना मखा तारी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨ ꯁꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ 𝐋𝐢𝐯𝐬 ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ UPF ꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ MGSMC ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯄꯨꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯊ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯥꯏꯐꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯃꯥꯄꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯨꯞ ꯕꯥꯁꯀꯟꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯕꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯁꯪꯒꯥꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯕꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯎꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ UPFꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯇꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ 𝐋𝐢𝐯𝐬ꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯆꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯋꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯝꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯋꯥꯄꯜꯂꯤ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯌꯨꯡꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯃꯨꯡꯒꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒ ꯌꯥꯅꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ Asian Hospital and Research Institute 𝐂 ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ MLUFKPA ꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ Asian Hospital and Research Institute ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯂꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯦꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯆꯥꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏ ꯆꯨꯞꯂꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ Jesus Christ pu thajajaba mahaki wakalon takpi tambiba amasung mahaki lambida tung injaba singi mafamda manipuri mahairoi singi apunba loop MSF na Christmas lakpada loop ki thakta yaipa paujel pirakli MSF ki maikei digi thadorakpa cherol amada Western Southeast Asia WESEA lamdamda ingna tomthin ngaliba Manipur asi furup makhal suna khunda laita duna palakpa lamdam amakhakni adubu haukiba ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022 ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3 ꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅꯍꯜꯂꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯍꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯍꯩꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ
Democratic People's Front DPF na sinduna pangthokiba Democratic People's Front DPF Short Film Contest 2025 ki final result lauktokre. DPF ke chairman convener P Ranjit na kudek piduna thadorakwa cherolamada laukthorakiba result sing adudi Best Film category A da ahan batakraba film adudi Thaunagi Nongju directed by Rakesh Naurem ani suba takraba film adudi Anauba Mayon directed by Sovita Mongjam. Best Director Rakesh Naurem film Thaunagi Nongju. Best Cinematography Anauba Mayon. Best Editor Thaunagi Nongju. Best Script Award Isagi Lengak Isana Semlasi Loinana. Best Film category B gi ahan bataraba film adudi Isagi Mamal directed by Hazari Mayum Rosie Debi ani suba takiva film Mamal directed by David Thokchom. Best Director Sizaguru Mayum Bikram Sharma film Laipak. Best Cinematography Mamal. Best Editor Laipak Amadi. Best Script Award Is It Too Late to Change Heidi Basing Asini. Manipur Zendokai Karate Team na at National Zendokai Karate Championship 2025 to overall oina first runner up takre. December ki tarik tarani pandagi kun fauba Ram Krishna Saraswati Vidya Niketan School Nehru Enclave Kalkazi New Delhi da pangthokiba championship aduda Manipur Zendokai Karate team na tongan ba S group weight category amadi belt division da committee individual karate amadi team kata event sing da athoi ahen tanaki maduda punna gold medal kunmapan amadi silver medal ama fangduna overall the first runner up tarakibani. Under 18 Youth League Zonal Round Sangai Heroes na Elite Football Academy bu ahum sinoda thoikre All India Football Federation gi meeting makada pangthokiba Under 18 Youth League 2025-26 Zonal Round gi WPC Angtha Ground da Sangai Heroes amadi Elite Football Academy ga sanakre ngasi sanakiba match ta ahanba first half ta Sangai Heroes na Pandan ahum sunoda mangjil thaki loinana second half ta goal amata chanaba ngamkide match loiba fawbuda goal ahum sunoda Sangaina Elite Football Academy bu thoiki. Hauze aroibada maroiba paw mukhana pizari. Manipur da gari ka hena chinbadagi khudong thiningai oirakpana maramoiraga center na athubada yengsinbiyu haina hanigi chief minister Nongthombam Birena phongdorakli. Amadi Prime Minister Jan Vikas Yosna asi MLA bureaucrat officer amadi political leaders singa lautunaraga sandanfam oire haina Manipur Mitai Pangal Welfare Organization MMWO gi maikaidagi phongdorakli. Ngasigi oina notice window TV na sandok jaba numidangi Manipuri pau matang asida loijari mideng tabiri bapumna mapu amuka hanna khurumjari.
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential. Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant ki khudong chabasu pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi gi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau NIELIT Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchoring ke training program ama Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta tawzaragani pijariba khudong chaba sing adudi SC ST ki oina fee amata lawzaroi loinana general amadi OBC ki oina